Ye ke tiragalo ya ge sekolo se tswa ka Tlase ka Soweto. Bontši wa bana ba na le ditoro tša ka morago ga ge ba fetša sekolo le go ikhweletša mešomo. Le ge go le bjalo ba bangwe a se ba fihla go marematlong. Morutiši yo o re o na le mengwaga e 17 a šoma moo gomme o re ke setlwaedi go bana ba basetsana go thiša sekolong ka ge ba palelwa ke go ithekela mengato ya lehlapo. What I've experienced years back, there were no suppliers to our school. Then I used to find that they were struggling, not coming to school because they were not having sanitary towels. Most of them, when they come to us saying that we never thought this happens until we saw it. Seemo se tlhotše gore Tšhabalala a kgopele thušo go mokgatlo wo e sego wa mmušo wo o nepilego go fana ka mengato ya lehlapo go bana ba basetsana dikolong. Girls are missing 45 days a week, a month of school. So those are not things that young girls worry about. That's an adult problem. That's a resource problem. Le ge barutwana ba sekolo sa dithuto tša godimo sa Tlase ba ka hwetša thušo, manyami ke gore go sana le bana ba bangwe go ralla le naga ya Afrika Borwa bao ba sa itemogelago ditlhotlo di etša tše. Basadi ba dinagamagaeng ke bona ba ngwago gampe ke se. I spent the past 3 weeks traveling through rural South Africa for a project, and a lot of what we're seeing is that girls are struggling to access healthcare in general. So there's high rates of teen pregnancy, there's other health, sexual reproductive health concerns, but women are not able to get to the clinic because it's so far. Letšatši la go lemošana ka ga lehlapo le ketekilwe ka la 28 kgweding ya go feta.